ep tu party worker te hian tuna anaw pui mek le sarkar le achang tu minister dem dana an man hi an ho tu te kong pui siam ngei kha ania fur khat po adai lo ani jok ola tuntu video chuin hei news pandi karon thlang choka chu hei nimina me ma ni mawng an hlim zpm tile tetian niti ayuk ho tu nena Mizoramin National Games 2032 thlen adu thu thlen tinia poni se mawng hlim hi an share tiang mawng hlim an lo nge ka shelo le zpm son thu chwa semin tun lai hin ep tu party lam chuan kongpui cheta wanga sarkar demna social media an the darna sa hle ti talangin an sarkar lai an mani kong siam nge ni si pur khat po adai lo wanga sarkar thar demna na an han mang le mai si hi mani mawng hlim na mai le sarkar lai be chak wang shim ni na lang an ti sarkar ma sa te hun lai khan kongpui a che thin le ania talangin zpm chon mi puin kan shevek ani hun thin khata phe chon kongpui chung kong chia le tuitlinga bute hanin phun sak hi lani kha komin fur khat po dai lo kongpui po hi sarkar ma sa siam tho kha alani zpm sarkar hin kum khat em po sarkar nan hun ala mang lawa kum tam tak lo sarkar to te ti theilo tingal victoria ep party lamin mi puine na be se na diklo an tu thin hi apoi hle tin zpm in sarkar na an chantira changin na thona hun tak tak helom me lo nin an ta langa ne ti hinia tuna kongpui chia thalak tam tak facebook a in mu te mo MNF hun lai zpm hun lai an lo ti te po kha ani na te ka chun tun ministry chun kumin train lo te ka po ni ma se khami kha asiam tu te chu lo ta ka siam tu te chu opposition te thau hian ni anon ti na kha ani chu chunin sersun zom zel tai la zpm chon sarkar kalphung anga 9 legislative assembly session hun rei tak chu nei le mp election model code of conduct in hun rei tak phuara wang te khan zpm sarkar hian na thona hun anla nei tlem ni ata langin ep tu party worker te hian tuna anaw pui mek le sarkar le achang tu minister dem dana an man hi an ho tu te kong pui siam ngei kha ania fur khat po adai lo ani jok anti eng po chu ni se chu heng kong pui chia tam tak te hi zpm siam pola ni lem lova a chia zpm mandem te ya amaro chu shibik lo la chu nge chan pwd minister panel hana malak na in kong che siam na tu ro man na siam vector ni ta langin zpm chun furlai ani wangin malaka harsa heng kong pui chia te hi la siam that thei ani lo tin fura zawanga kong che siam na thok tura ro man na peisa vector hi sarkar chun ataka man thoi tum te ta lang te nia epuni se hi furlai hi chuanin kong pui hi chedu shima chu ti rol chuanin kan siam dan system ate po hi poimo view ome nakina demonstration te po kalaron ri ekanga kongpui hi engwai nge fura chet ma engwanga che ma nge ni ti hi ron ri ek tlak nin ka sia chumi wang chuanin chumi lakatanga kan him theinan chuanin side drain tha hi poimo matin kongpui te po tuikin theilo na tura ta na tui in pai thei zonga kan siam te po hi a thaviu ani mo a technical ma kongpui siam hi amaro chu ti ro chuanin chumlo chat lovin motor te hian kongpui hi kan zo ve shim boka chuta chuanin han tlo tuk thei hi chu ani lo ve ni repair ngai rengania chu tiang te chu nia maro chu ro tui tlak lai hi chuanin siam thei po hi ani big che lo ve bokani heng kong chia opposition te nan hun lai an siam te hi fur tui te han zo sela an siam thale ngal mai tura nga yang siam that lo ngo chi chu ni lawang ti chuan hei zalena hianin sport minister lo nging lawa te marjon niti ayuk how to tenhena Olympic Games 2036 chungchang le Mizoramin National Games kumsang ni somthum pani thlena du thu thlen tinia te hian ninga ni chuma khan New Delhi niti ayuk headquarters an how to te pania koma sport chungchang baka a department en koldang les de noya tool te asoi pui niti ayuk member Dr. VK Paul ne aning komna Olympic Games 2036 mizo infemi tam theyang beran tel theina mala khodan tur an soiduna sport minister chuan he games a hen Mizoram atanga infemi atam theyang ber tel an du thu le chumi ta na juni som pathum som palia Mizoram sport conclave bosa ani to thu ril te hen Mizoram National Games 2032 thlen nge adu ti ashila sport chu in ti limna mai ani lawa taksa le ril risel na ta na poimo takle khovela India pholang thei to ni thu seibok Dr. Paul hian minister thu thlen te chu amimal takpuwa angai poimo thu soya
je karotna proposal chiang jok nen state sarkar le niti ayuk ten presentation siama September thla chawmalama in biak le ni sen tia ministerin aso mangin October thla a Mizoram zina tum thua soibok tete hian niti ayuk a advisor for Northeast Yugal Joshi komngala Olympic Games 2036 in bosena pakhata Mizoram khwa zong huapa public private partnership PPP mota discipline sang coaching kalpuitum ani thua rila Joshi chon project thale mathlir thui takani thu soin alotin theinan alo bozui tur thua rilani let's the minister in bokte te hian Dr. Polan hena Mizorama Skills Training Center lian omlo wangin mizo thalaiten har sanan to thin thul thlen ngalin sarkar lai pui noya skills development project a Mizoram nena in mille mizo thalaite thiam zong job role siam apoi ma thua rilbok Mizoram thalaiten kuthem thiam konga theina sang tak an neite soin an theina phoso ka ejon nana an man theinan niti ayuk nena thodun adu thua rilbok ani tinia hei pote te ti thathei khop mai kan sport minister om takponia politics azon lupma poa sport lampanga minglo cher to khania hei sport conclave te buatsaih nia tin hei PPP mo tanga discipline sanga coaching impact te po hi thil thata kani donin ka sia hei changkang don khop maya tin Olympic Games mizo te antel ve thei ngei nan ma thei to pinala boka fakum tak chetani poni se khati jong khatun tum video chu ni photte se